atmosfera i divni kreatori sa svojim kolekcijama. Kaži mi, koje je tvoje iskustvo sa modom i uopšte o modi? Ja sam radila 4 beogradska Fashion Weeka. Prvi put sam ove nedelje radila i Novosadski Fashion Week i čast mi i zadovoljstvo, naravno. A kako se osjećaš sada kad si Miss Srbije za ovu godinu? Pa osjećam se prvo, ponosna sam na sebe i osjećam se počastvovano, naravno. Koji su inače tvoji budući planovi kad ova godina prođe, odnosno tvoja godina prođe? Kao bivši reprezentativac u košarci želim da spojim lepotu i sport, pošto to naravno ide, a uz to naravno i moda.